Aleksandar Marković. Zahvaljujem, predsedavajuća. Dame i gospodo narodni poslanici, juče je u Njujorku počelo suđenje Patriku Hou, bivšem ministru policije Hong Konga i bliskom saradniku i velikom prijatelju Vuka Jeremića. Naime, on je optužen za razna krivična dela, između ostalog pranje novca, korupciju, ali i za ilegalnu trgovinu oružjem sa mnogim zemljama: Katar, Libija, Južni Sudan. Ono što je nama ovde posebno interesantno je da danas u tom postupku svedoči upravo Vuk Jeremić, njegov prijatelj i saradnik koji je godinama dobijao ogromne svote novca upravo od Patrika Hoa. Mislim da će ovo biti idealna prilika da Vuk Jeremić konačno objasni sve o odnosu koji je imao sa Patrikom Hoom, da saznamo konačno prirodu njihovog odnosa, da do detalja saznamo kakve je sve veze Vuk Jeremić imao sa njim i zašto je dobijao ogromne količine novca od njega. Moje pitanje je upućeno Tužilaštvu za organizovani kriminal – da li su otpočeli istragu protiv Vuka Jeremića, imajući u vidu novonastale okolnosti i njegove finansijske aranžmane sa Patrikom Hoom? Mediji mesecima pišu da je Vuk Jeremić godinama dobijao ogromne svote novca. Samo od 2013. do 2015. godine $764.000 je uplaćeno na račun firme Vuk Jeremić PR agencija za konsalting. Zatim, 2014. godine je uplaćeno $1.000.000 na račun Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. To je ta njegova nevladina organizacija. Ovo sve budi osnovanu sumnju da je i sam Jeremić upleten u ovu aferu koja trese skoro ceo svet i mislim da je neophodna istraga koju treba da sprovede Tužilaštvo za organizovani kriminal, ne bi li se utvrdilo da li je Jeremić uključen u međunarodni kriminal. Posebno je simptomatično to da, kako mediji navode, da je Jeremić angažovao preskupog advokata, američkog advokata, koji je poznat po tome da ne radi za manju sumu od $1.000.000. To današnji mediji prenose, da ga je platio $1.000.000 da ga zastupa u ovom slučaju. Čega se to Vuk Jeremić boji? Čega se plaši kada je morao najskupljeg advokata da angažuje i da ga plati $1.000.000? Podsetio bih i da Vuk Jeremić duguje odgovore na pitanje da li je dobio 200.000 evra od ambasade Katara u Berlinu. Da li je dobio i u koje svrhe je dobio taj novac? Moje drugo pitanje se odnosi na drugog tajkuna među političarima, a to je Dragan Đilas, a u vezi sa njegovom imovinom. Da li je istina da su tokom trajanja gradonačelničkog mandata njegove firme, povezane firme, prihodovale 300 miliona evra, a računajući i prethodni period kada nije bio gradonačelnik, ali kada je takođe vršio vlast, da li je prihodovao ukupno 500 miliona evra? Da li je istina da je za to vreme Dragan Đilas bio ili je još uvek vlasnik ili suvlasnik čak 26 kompanija? Da li je njegova imovina samo u nekretninama, da li njegova imovina iznosi 24.375.000 evra? Ako je sve ovo istina, a ovo ne kaže Aleksandar Vučić, ovo ne kaže niko iz Srpske napredne stranke, ovo su podaci KRIK-a, ovo je izvađeno iz imovinske baze KRIK-a. Ako je ovo sve istina, da li će neko istražiti kako je ovo moguće? Da li će neko postaviti pitanje odakle ti toliki novac, odakle ti tolike nekretnine, odakle toliki stanovi, odakle tolika imovina? Kako baš u doba kada je vršio vlast, kada je njegova stranka na vlasti, kada je on lično bio ili direktor one Narodne kancelarije ili ministar ili gradonačelnik Beograda, pogotovo gradonačelnik Beograda, da njegove firme ostvaruju tolike prihode, enormne prihode? On, umesto da odgovori na ta pitanja, opet napada strane investitore. Skoro da ne prođe ni jedan dan, a da se ne obruši na strane investitore. I pre neki dan je pretio stranim investitorima, kaže, kad oni dođu na vlast da će im oduzeti imovinu. Kakva se poruka šalje time?
Kakva se poruka šalje? Nećemo strane investitore, nećemo ekonomski rast, nećemo priliv investicija, nećemo stabilnost, nećemo nova radna mesta. Hvala, Je to politika koju zastupa? Vreme.